Hey, Puyaka TV. Puyaka TV. I'm not with you. Once subscribe, for more than subscribe. When me a notification is to send anytime BI the video betum BI no. Musu benya bi no aye den. No ahwe. Abusia ani braba. Ani bre aba pa 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 pa. Ah! Esi dai pa ana Kotoko. Fabros Asante Kotoko. Ah! Yama team be free Burkina eba be share wa ha. Accident ya. Ah! Obi a chese yakwa akosho mu away one day. A chese nim say yaba yan your home ground so the head ya prayers chese omo di ani bre ebesi so awini match ya maye. Ah! Kohwe What's na wa mama ba share one day wa hade paneti say ye free omo ye ko show omo wo one day ye ka say asemu ye biasi way back in the 70s e biasi da ye ko show omo wo omo amu go Burkina one day omo ba ha be share one day e the panetis e ye free enti ye say omo bay mun hwe ye mama ni mre na mun show mo someone show me one day cry na mutini show me tine ya na afa e ho aye da edidi ba ma tina ho no mo aye hwe ni mo ama mama be she one day e di palace say year fi where see no mo di ana say de ba brem ni na o say ye di ma na ya amponsa brem ni nyina o say ye di ma no every so be a year for Africa. Not best prayers a what team no more to turn or mudia. I mean, when you're serious, say African ye caught near Kobo Modin. What to turn best prayers a what team no. Now we can find a new prayers do more bemoa. When you're serious, say Africa now work on no person Modin. Yeah. So, you'll be our CEO. Unu obinya problem kitwa bi o team na so free team unu obinya problem kitwa bi o team nu pe also ni pa kono free team nu adenti na o say basa adenti na o say basa all the time unu obinya problem o team na also ni pa kono free team let us say I mean we leader the problem ba no solve yeah leader problem ba no solve and no na chese o ye leader we need coacher wa league ama team ya chese league ni performance na ye good away o wini baby away ye kwa ye ntimi shekwa no ko wini o ho no so a chese ni momo ni modern eso ani na we ni konya problem kitwe bi a we na frim ni nyina so kire se uwo team a eni se umo obi o ye prayer agent ebe head u team no eni se udi u team ko hye obi o ye prayer agent ensa so onke team no so ma ebi so no business no ye obi ya ade o ni team no pe obeton no prayer agent de ye fa team nhye ne nsa odi hye ne nsa obetonton prayers ni nyina we are there kakra bi pe obekọ so hu now was afekra no soro no kra danchen a onu ade ni prayers beba be hihiem se no ombeye ombenya value se ode ni prayer ba no onya ade kra o so obefo su coach ama why dey wa fix ni prayer no enu na kofa oni ogum problem ba ya se ogum oni hon mu biemu because ogum no hwe prayer ne modern was thrown wa fix no if is opeso wini enti say obi a ono so no oje ne perf oje ne hudie a onim se coach no obo modern coaching no obo modern wo na say opeso fox man fix prayer o mo ne hu modern a oni ne benya asem so hu enti anu ti na o fox ya oyi ogum free hon because ogum mfu aso
say obey there obey enforce na man use prayer or no person obey use and no anti no force ogun e ma ni free one so and also I na adwin say season bia no person wey dey top players e team season bia person top players e team it only style of leadership no be coach bia nje coach bia medi 2 years o team oba ye na ya ponsa ba ye coach ben no di 2 years e wo team coach ben and no di 2 years o team so I don't have problem to we ko and the problem ni na o se e bi e she na ya ponsa ono no akofa ni nyina ba o se e bi to ni na so onye ntum prekope so ono na di problems ni nyina ba anyway o se di we mu nyina to nchen if it's a Sunday and to kwake sie pa na ede oh no o se di we mu nyina to nchen Sunday the rivals no mo ba o se chiro mu bibi umi afa we nyina na ede ben to nchen na Sunday yan chiro mu bibi ya say buy o mani age see a free enti ya o say Sunday ya di nyina so hyemu mo ene players no hey sha when you ready and you ready and sana Sunday what about fit pitch na so aba abebo when you ready and you ready for Sunday muntimi lose so much way or say at all cost Sunday we win match no ma supporters if the supporters near brie Africa na ya film na nken the program na ya Zamalek ne elari mo ya free Africa mu na asi Burkina team no kwa me refinidi enro ya me refinidi etimu dia Sunday ni a subscribe ya bomodi and subscribe na mi an notification so why I'm sure